салом 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 дӯстони арҷманд, салом забономӯзони гиромӣ, салом он касоне ки алоқаманд ва ҳаводорони забонҳои хориҷӣ ҳастед. имрӯз дарси 36 аст аз силсила дарсҳои забони англисӣ дар 99 рӯз ба забони англисӣ English in 99 days. ташаккур мекунем барои он касоне ки дарси гузаштаро лайк гузоштанд ва коммент навиштанд. ин далолат ба ин мекунад ки мунтазири дарсҳо буданд. аз якояки шумо миннатдор ҳастем. аз бародар ҳабибулло, аз хоҳар фариза ва аз касоне ки хоб номашон дар хотирмон намондааст. муҳим дар дарси гузашта коммент монда буданд ва дастархони зебо инчунин. ташаккури зиёд. хуб, имрӯз дарси 36 аст. дигар идома медиҳем. сухана ба дароза накунем. аз ин пас тасмим гирифтем ки дар як моҳ ақаллан як видеои сипоснома сабт кунем ва он касоне ки ҳамеша дар бигем ки дарсҳо ҳастанд ё мунтазири дарс ҳастанд ё ин ки таваҷҷӯҳ мекунанд ба дарсҳо, онҳоро як ташаккури хос гуфта бошем. хоб, чӣ гуне ки гуфтем, English in 99 days lesson 36, яъне дарси 36 conversation 21, гуфтугӯи ё муколамаи 21. унвони ин муколама, сарлавҳаи ин муколама ном дорад I lost my wallet. I lost my wallet. I lost my wallet. I lost my wallet мешавад ки ман ҳамёнамро гум кардам. ман ҳамёнамро гум кардам. ҳамён ҳамун пулмонак бигемда, пулмонак ё ин ки ҳамун на танҳо пул, ҳозир дига ҳамун телефон намемонанд, дигар чиро намемонанд, яъне ҳамунро ҳамён яъне мегӯям, ҳамунро гум кардам. хоб, дар ин гуфтугӯ иштирок доранд дилафрӯз ва диловар. хоб, дилафрӯз ва диловар. дилафрӯз мегӯяд hey, how is it going? hey, яъне ҳамун дар забони тоҷикӣ ба маънои ҳамун hey ҳам истифода мешавад. яъне hey ё ин ки эй ва ҳам ба маънои саломи ғайрирасмӣ аст. яъне дар забони англисӣ ҳаст hello, hi ва hey. яъне ҳам ба маънои салом меояд ва ҳам ба маънои як нафарро нидо мекунем. бинобар ин дар ҳар ду сурат истифода мешавад. як нафарро вақте якум бор мебинӣ ё ки дар рӯбарӯ мешавӣ hey, how are you? hey, how are you? аммо ин ғайрирасмӣ аст. ин дар байни бигем ки рафиқо истифода мешавад. hey, how is it going? ва ин how is it going ро мо шумо гирифта будем дар дарсҳои пешина. маънои аҳволпурсиро дорад. яъне чӣ ҳол дорӣ? чӣ ҳол дорӣ? how is it going? инҷа ҳамун it далолат ба ҳамун аҳволи инсон ё ки ҳолати инсон мегӯяд чӣ хел рафтест. агар ба калима тарҷима кунем, how чӣ хел, is аст, it масалан вай чӣ ҳамун саломатӣ ҳолат, going рафтест. аммо дар тоҷикӣ ва саломатӣ аҳволот чӣ хел рафтест намегӯям, ё ки чӣ ҳол дорӣ. hey, how is it going? салом, чӣ ҳол дорӣ? not good. диловар мегӯяд ки not good. яъне ғамгин шудаст, not good яъне хуб нест. I lost my wallet. ман ҳамёнамро гум кардам. хуб,
و دیلافروز میگه oh that's too bad that's too bad میگه خیلی کاری بده شد، خیلی کاری بده است. یعنی یک کاری بده رخ داده است. was it stolen یعنی وای دزدیده شد، یعنی همون همیان دزدیده شد، یعنی کسی او رو دزدید. خب دیلوار میگه no I think it came out of my pocket when I was in the taxi. نه من فکر میکنم که وای از جیبم غلطیده است، یعنی بیرون آمده است، غلطیده است هنگامی که من در تاکسی بودم. دیلافروز میگه is there anything I can do؟ یعنی اگر کلمه با کلمه ترجمه کنیم میگیم که آیا اونجا چیزی هست که من بتونم انجام بدم. اما در ترجمه خیلی میگم که میتونم کمک کنم برای شما، چی کمک کردم میتونم برای شما، چی کار کردم میتونم برای شما. یعنی فکر میکنم از همه ترجمه نزدیکترین میشود چی کار انجام دادم میتونم برای شما. و دیلوار میگوید که can I borrow some money میتوانم یک کم پول قرض کنم از شما، یعنی کمتر پول قرض کنم. دیلافروز میگه که sure how much do you need؟ البته چند پول در احتیاج داری، با چند پول احتیاج داری؟ دیلوار میگه که about $50 یعنی about $50 یعنی تقریبا $50 تقریبا. خب دیلافروز میگه که that's no problem یعنی یگان مشکل نیست. یعنی در تاجیکی گوه از روسی استفاده میکنیم bez problem از روسی هست، یعنی به زبان روسی هست. دیلوار میگه که thanks I will pay you back on Friday. تشکر من روز جمعه این رو برمیگردونم. pay پرداخت کردن میشود، pay back یعنی برمیگردونم. on Friday روز جمعه. و دیلافروز میگه that will be fine یعنی خوب میشود، یعنی میگه روز جمعه قرض برمیگردونم، میگه خوب میشه که بگردونش مقصده. شاید خچام $50 داشته. here you are یعنی بفرما، یعنی دیلافروز وقتی که پول درست کرده سه مثلا میگه که خوب میشه که مثلا اون گفتگی خطر روز جمعه بگردونش. here you are یعنی بفرمایید. و دیلوار میگه که what are you going to do now یعنی تو چیکار کردن میخواهی حاضر؟ دیلوار پرسیده. دیلافروز میگه که خب یک لحظه. دیلافروز میگه که I'm going to buy some books and then I'm going to gas station. من چی میرم یک چند کتاب خریدنی هستم و بعد از او بعد ایستگاهی چی میرم گاز میرم، یعنی به همون به قولی به زبان روسی خودمون میگیم به زاپرافکا میرم. If you wait a minute I can go with you. دیلوار میگه که سینکی میگه سین دیلافروز میگه if you wait a minute اگر یک دقیقه منتظر بشه من میتونم که همراهیت بیام. دیلوار سین دیلافروز میگه okay I will wait for you یعنی هم $50 دادک با هم میگه اگر یک کم ترک منتظر شه یا جا میریم مقصد ده. دیلافروز کجا میرفته است؟ کتاب خری و با گاز استیشن یعنی همون زاپرافکا یا که همون نقطه فروشی سوزشواری. خب این بود okay I will wait for you. خوب من منتظر تو میباشم که گفت دیلافروز. این بود درسی 36 معذرت درسی 36. خب دیگر در همینجا درس امروز به پایان رسید. تشکر زیاد برای تماشای این نوار و کسانی که مهمون هستند لطفاً abone شدن فراموش نکنن. Thank you so much for watching this video. Please don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. لطفاً کامنت همون شرح نوشتن و لایک گذاشتن و abone شدن فراموش نکنین. تا درس‌های نوبتی خدا نگهدار. Goodbye.